Okay. Ang nagdarong lang ko kalangan. Mamaya ka mo tambulon mo yung screen mo, ba't ka long ta makarungog minsan tiya tambol iwan sin mainut din namon battery mo di kaunon sin video tambulon mo yun namon screen na kimagat ni hugdas ya may ating karayaw kanisa nagyari na kita halawom unin hinangon ta downloadon ta muna downloadon ta ito na download na siya magkulap-kulap siya mang siya naubos na download mag-open na-open ka ito na install na ito na ini menjadi risab magdan ka menjadi risab open ka menjadi risab sa magdan kita muna at kita makat tu pa nagawa na kamo rin di at to na install ni manager niya klikan ni lawakan niya ayat to na yari na kita ni manager niya Vincent manager ito klikon mo click mo palawom welcome to Vince manager let's get started klikon mo klikon mo karwa-rwa next ayo klikon ta na sa jay namon non-root ayaw na non-root bukon kita magro-root katunta okay na rin na kita halawom katunta in close magpi na karoon install mo rin doon YouTube amon mayroon iklan music mayroon iklan magpi na ko sindua manjari risab sagawa before ka mag-install sindua ini so ay mo installon muna yun namon micro niya ayaw na micro G niya doon po lang muna yung micro G install ka ito na Vincent manager setting for your security your phone is not allowed to install unknown apps from this source okay katunta in setting ito po naman setting una lang niya okay allowed bihaon tumatukaw yato na ito atras ka atras ka pa ko install so on easy niya pa ko man jadi install ka yato na na-reinstall yato na halawom usat to naman dyan ako i-install sin YouTube mo install na ka install yato na install yato na at ini insane ini nang sin manager ini download niya pa in YouTube din halawom sin kuan niya andiyan pa kita mag-install yato na in YouTube amon mayroon commercial iman iklan manjari resab ka mag-install si music man kumabaya sinamon music way iklan manjari resab sa dida ko mabaya kabayan ko YouTube sadya sa kanugda ko dito music special sadya sa si music ini malingkatin namon surface niya iwan sinamon paparan niya malingkat makaluhaya ka mag-vlog sing kalangan magain video ini amon YouTube video Vincent video yaon mahunit ka mag-vlog sing kalangan maglamod-lamo kayo sa si mga video kayo banan pagay namon music kalangan katan ayan to okay ito kita pagawa kita unta ayan to na yari micro G ini yari in YouTube Vanced niya click on YouTube Vanced niya
dismiss na saja kau. Ito na. Nah, why komersial? Why run iklan?